Nalazim se ispred mineralnog izvora Snežnik. Iako se za njega znalo još krajem 19. veka, nije korišćen sve do 1916. godine. Između 1978. i 1980. za potrebe nove bivete je urađena rekaptaža izvora. Smešten je na kraju Banjskog šetališta i izgled izvora je nekoliko puta izmenjen. Za lekovita svojstva Snežnika bilo je poznato krajem 19. veka, međutim tek na inicijativu austro-ugarskih oficira 1916. godine izvor je očišćen i počinje da se koristi. Na izvor je tada postavljena lula. Učiteljica Darinka Čavdarević Telebaković u znak zahvalnosti za izlečenje na mesto izvora 1920. godine postavlja česmu. Od tada sve do danas, zbog radova na izvoru kojima je povećan kapacitet i nakon poslednje rekaptaže Snežnik posjeduje 4 bušotine. Nakon Prvog svetskog rata počinje da se koristi i u lečenju određenih oboljenja. Nad izvorom su postavljene bivete sa drvenim nadstrešnicama. Poslednji radovi rađeni su pre 4 decenije i stari paviljon zamenjen je novom bivetom. Voda sa izvora Snežnik je slabo žuta i prozračna. Ima natrijum, kalcijum i magnezijum. Hidrokarbonatna je slabo mineralizovana, slabo kiselog pH, slabo kisela, hladna i spada u grupu alkalnih ugljenokiselih hladnih mineralnih voda. Temperatura ove vode je 17,4 stepena, a pH vrednost je 6,2. Ima brojna lekovita svojstva i koristi se u svrhe lečenja zapaljenja debelog creva, stanja posle žutice, bolesti bubrega, šećerne bolesti i mnoga druga oboljenja. Ipak, voda sa Snežnika se preporučuje najpre uz konsultaciju sa lekarom.